Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qa'ilina fi kitabihil aziz, wal yahsal ladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan di'afah wafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa Adam wa Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa ma bainahum minan nabiyyin wal mursalin, salatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in, amma ba'd. Amarumpu inarwai cinarwangi sairwari masa-masa desertasa tiwarang gahir eli direntar pehe ulu, tiwara siar osu direntar pehe basa, malai si maira semenandaita taruir wati uluk nindai rumah Allah, mampu pudong gorumbei nikmat mariwu ribu buah, nikmat mori latampuakan bola maru tambar salah iwalin kay tenggor wale, sehingga alhamdulillah ay ngadiake semenandai talua kacampo ako watiwara di kawaka basmenan weki masiwe mamone wa ursama mena matoi matua may mena beido arestu ade acara mbolo weki dalam rangka sunar doso kay anar totoi keluarga sore madali tadu kaso. Mudah-mudahan dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala tahur keboro walin semenan daita di sebuah hidi mewancu desertasa ederu jannatin tajri min tahtihal anhar, amin ya rabbal alamin. Sebab bete wakin day sudu tasimir liwa ku kairen tasolawat diru barasul mencawi tahurasu maltu umba'a menuntum purumba'a ederu habibina wa safi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mawa urut-urut tay chay marumbo diru basurumbu tayken aturan rahukum bay temuru durhaka termasuk ayat ngadiakes kaliwali kalamparawin daita salah satu dari sunnah beliau yakni malirina sunar doso. Ma'asyiral muslimin jamaah walimatul hitan masa-masa desertasa lewat kesempatan mimbar aim ngadiakil madam sujur oko kaiwaran uzur lamadam rahu iji insyaallah lamada dimlokir henggan gahi agama lamada dim karonggan keng gahi mada seronggi lain ang gahi malaju may pilo olaja lain ang gahi Arab may piori awali pun gahi Inggris mencokiriu palamadam karonggan keng gahi dompur bojo mawar tahu sembaja. Alhamdulillah semenandaita luang menang gahi bojo luang gahi bojo bapak-bapak ya bapak-bapak zaman now lulu gue ya jadi insyaallah tetapi semenandaita luang menang kau gahi bojo. Ma'asyiral muslimin jamaah walimatul hitan masa-masa desertasa tanuntur talasim daita perkara sunar doso ake ederu dompol ya kusumpun bay dan tangga mesampu dompol kusumpul hurin sebagai tohara kasimpa kuraso kelampa sunah rasul. Perkara sunar doso guna setika ake la perintah ulug dari rumah Allah la saramba dodorwahan ay zaman Nabi Ibrahim umur Nabi Ibrahim saat ede wekin dari seudue jawi kurana warung puru tolumba jadi tio-tios na waru ipi tua kombi-kombis na waru ipi kemba kombi cilar ponggo watir waun panggo pala edem parpahuna perintah dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala suka atau tidak suka mau tidak mau kalamparawi wa baginda Nabi besar Nabi Ibrahim alaihi salam dan alhamdulillah perkara sunnah doso ake wa urna di bagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hitanu sunnatul rijali wa mukarramatul nisa'i bahwa sunnah doso ake ederu lamprawin sunnah mawa urna di wajib dirubah setiap daumone kemudian tanda kita sertasan dirubah setiap dausiwe. Ma'asyiral muslimin jamaah walimatul hitan masa-masa desertasa lewat kesempatan yang sangat mulia ke lamadawati dimnuntur tala bagian
kewajiban dom tua dimdadi hak anargana atau hak anargana dimdadi kewajiban dom tua. Tetapi secara global madadim cau geleben. Insyaallah lewat kesempatan aing ngadiake punya sentika moto daerah mori kendai mori. Ederu hasil bolor dampa warake moto daerah dompu. Ederu nggahi rawi pahu. Au langgahim harus dikanggihim. Au larawim kabawa purawun. Au lapehim kentau menapu pahu. Aki ederu aplikasi dari nilai iman al-qawlu bil lisan rentar leron kay sumpureram wat tasdiqu bil jinan konem daeda kapoda kay paadem wal amalu bil arkan tanga porombo karawi basurumbo. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada cua kataho kira sardana setoho, ada cua ketuu kira sardana stoi. Waraku 5 buah poin di heter poe, 5 buah tahap ampun ngawataho, 5 buah cara ampun loa caru. Sehingga madal itadoh kaso kasimpa raka mori mabareka raka to iraih mori masejahtera eduru baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Tasupuedena madam recerwa dismenan wiki mayras menan daita ada cua kataho ke anargana ada cua kataho ke daula dana ruasa takidi para dini kataho daula dana kay 5 buah cara lepeher tutup mada daitutan akan deh. Dan cara ede lamadam bay contoh bahwasanya mori madal ita do kaso waraku 5 buah unsur dim telua sia-sia nakasabua singgahir elin nakasabua sirukurwawin insyaallah aupun niar haja madal ita do kaso pasti akan terkabul, pasti akan terwujud, yakni sekali wali yaitu kehidupan yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mayros menandaita tabatulata imbada ambi buna sintika kangge la bekinggi mawara dirima madda la bitado kaso kangge la bekinggi ge empataho sekanggo konen dasa marombo ge empataho rimban susar daruran wating cenggareron mbocur hidong ge empas buah hidi ake pelajaran mewancunai di rubas menan madda litado kaso. Salah satu contoh hantam bayi hantam mada aku galas ake kay inariman puah watiloa atau hantam mada ke kinggin puah watiloa ampun nelahan taweki gelas ake musti kasebuan ruku kasebuan narawi 5 buah kangge lau bakinggi mawara diri mamad dalau bitado kasu ndete wali jandaita musti kasebuah penggahir eli ruku rawi ade katuu kera sardana setoi ade kataho kera sardana seto unsur masyarambagaina ederu inarima ake ederu simbol bagi ama rasardana simbol bagi pemimpin. Mangarana pemimpin ma'asyiral muslimin jamaah walimatul hitan sama-sama di serentasa pemimpin ake ederu daum nomor 1 dauma best of the best nawarasin par dauma juara 1 pasti ndai tambai jempol waras dauma loa pasti jempol waras dauma isenganton pasti jempol ake simbol bagi ama rasardana. Mangarana ama ederu dimdadi imam dimdari mai aka masyarakat majemuk di maraiwaha di semenan keputusan lawehan di melembar timban nasib daw setumba. Pemimpin latampu ugay sa SSN presiden sebagai pemimpin negara, gubernur sebagai pemimpin provinsi, hatta ketua RT sebagai pemimpin dalam lingkungan RT, bahkan pribadi madal itado kaso masing-masing adalah pemimpin bagi wekindai-indai ma'asyiral muslimin sama-sama di sentasa. Baso pwede na Al-Quranul Karim naroon bay satu gambaran di semenan madal itado kaso bahwa waraku tanda di cuatende tanda maharu di dalawa di hori musti wara samampin di sebuah daw pemimpin tanda ake kelupo day aka lapehe sara day elikroah lain lapehe mada dayon caw tanda pemimpin mataho dalam pandangan Al-Quran sarambagay na edaru nantaw sikap arif di ruub daw moore nantaw sikap adil di ruub daw seudu na masa bodoh di kepentingan pribadi hingga empakaulong di ruub daw alam. Maka dua gay na edaru yahduna bi amrina sebagai pemimpin ge empasanggur mampu sakakartuhan kalamprawin taho parecer kerukun lapisan masyarakat. Maka tolugay na edaru abidin ahli ibadah nakalampas raak ili rumah day keroa nakasampurna kusahadat na kay sunar hadis. Maka upagay na ederu yukinun na tenggo aden na cia iman kantaw na visi di kalampafasen kantaw na misi mawaor taho masi
ake ederu tanda-tanda pemimpin mataho dalam kacamata agama Allah Subhanahu wa taala. Sekali-wali harta pribadi madali tado kaso ederu masing-masing pemimpin diru bagai kindai-kindai yang nanti akan dimintai di rahaga rumah Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawaban pada ainain peas ainain makento mawali aho perungga. Di dalam surah Yasin ayat 65, rumah Allah Subhanahu wa taala warunggahi al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di ainain kiamat wali mai serana jiwan naho dimrah ke tanggung jawab. Lain nara asan dim kolosan isi asar ilon naho dim kunci ulun. Dua bay riman dim lapor di rumah, dua bay edim dim nuntu ado, dua bay isimat dan turwa kamidi, dua bay fikon turwara mafakan, watikaw nandewa chua lapor dain, samenan au larawim bunga lamparewong, adem sanay-nay bunga morikem diwawo dunia. Sekali-wali tirwara dila ilir pitang madalabitan hukaso sampai kepemimpinan madalitan hukaso terhadap diri pribadi dirahokai rumah Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawaban. Jangan sampai seraan anggota tubuh madalitan hukaso lapor masing-masing. Santa baru main ngahi bali bayadi, bunga mori kumada lalo kulanggak menuju maksiat. Ngahi bali berima santa baru main, bunga mori kumada polor dama kulkanta kabita. Ngahi wali isi mada santa baru main, bunga mori kumada latior tanda ku yang haram-haram. Ngahi wali fiko santa baru main, bunga mori kumada til kadai ngajur ceramah, giliran kadai ceramah di dundu werima, palan tanda dekan diha dekone doron duha. Ya kadai ngaji kadai ceramah pun setika akhir. Oh disigi 2 kali 3 kali warawali undangan lau epiraka ka umat tiputan tu ruku loko ruku ade madali tado kaso palawara deka biola katipuro wara deka odia orheno esen bojo awan sembawa anak cei anak dende asra ya tiwara istilah tiwara istilah mada ma'asyiral muslimin sama-sama desentasa. Ya akhir simbol masarambana eteru inarima simbol bagi pemimpin ama rasa redana termasuk sekali wali kepemimpinan madal itado kaso terhadap diri pribadi masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Simbol maka dua gaina. Ederu turudau simbol bagi do mentarwara. Babau dimbai ke simbol do mentarwara turudau. Tio deka do mentarwara kana mori turudau na. Turu cada perintah cele. Jadi turu dawa ke ederu simbol bagi dong tarwara. Pala dong tarwara buneku yang menjadi harapan dan doa madali tado kaso ade katu kerasardana setoi ade kataho kerasardana setoho. Ederu dong mentarwara dim caure arwura lain dong tarwara dim ngaurwari. Dong mentarwara dim caure arwura. Ya, cawi ruur aru jikin cawi tarwara na bantur tulukaina lengar iwan di komperpeina wara kegiatan sosial keagamaan monasuntika ake siamenam deimai wara sumbangan siamenam tutaduku palakonem botol sumbang watikau na sombo ake dong tarwara yang menjadi harapan dan doa madalita do kaso lain na dong tarwara di mga urwari punya dong tarwara di mga urwari ampa de sumbangan 10.000 ara sigi bolonduru roin wekin esen bojo aman sembawa sigi bolonduru tagam ng sumbangan 10.000 ya ko asin paranto ya wati sirwaka ada caki kay de hinti kembali ya jadi tiaran keluarga madarake jadi sekali wali dong mentarwara dim ca urwara lain na dong tarwara di mga urwari ake yang menjadi harapan madalita do kaso tarwara ake ma'asyiral muslimin sama-sama serta saya lain na tiar tandang daita dari otor dekal katau sedekada lain na dari yang boto tamasa lain na tiar dari boto piti menuntut peti-peti tarwara punya dipirwira masar salaka mangge elaku-laku borar ngaram iping cewingiri hatta satoi ay natute ang hirma Allah Subhanahu wa taala cewi saja ruur aruziki laraka rumpar edam daita adem sanainai ay nanefa ke adem madali tado kaso bahwa sumenan ede warahak hak sado ede cewi sado edere urur jampa pumatuar majompo sadeka kay paka fakir miskin ya karena saraan au edang marahak sedho ede ay nanuntum tarwara maboto tarwara manae ma'asyiral muslimin sama-sama deserta say hatta ya dula tanggawi keu dula tangepe kasi nawara simpar mencewi de bagye jab daw di kompe-kompende palarente bajaman ake de tirwara magratis ya ito imadara ka kawara ya dula simpara keluarga ya cinar angi awamoti gange empawara bei angi keu kombi kasi kombi de ake tisiwara echemro
caunggami caunahu. Tiluara istilah bagian dua angi ma'asyiral muslimin sama-sama dosen tasai sebagai bentuk rasa syukur naita indai rumah Allah Subhanahu wa taala. Sedekah kay madaita sumenan arujikil raka ya bantu tuyo kaita diru ubalengar iwa di komperpei wati di mabu derajat naita wati di mabu miskin kay madalabita do kaso. Justru janji dari rumah Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bahwa cau-cau mal nanti kecil, mal junju semenan gahir janjin, betul arujikin kalau sawian jeka ganta tiara aja gantun, nahu di ngahat tamban ke arujiki setumba. Bahwa cau-cau madal nanti kecil, betul arujikin ticaun kalau sajeka Jakar gantang bui pa aja gantun ay nawento na hodim hintir wonton sa menan mawara na hodim warin gay rumah Allah Subhanahu wa taala. Azab Allah sangat pedih ma'asyiral muslimin sama-sama dosentasa. Lewat lantunan sair tim kasidah nasidaria ya wa urunya sera Ahmad dalam bitano kaso. Bukan uang dan bukan harta yang membuat insan bahagia, bukan pula pangkat derajat yang membuat hidup sentosa, tapi hati yang tulus ikhlas mensyukuri nikmat Tuhannya. Sumber kebahagiaan sejati dari keikhlasan dan ketulusan kita syukur terhadap semena naruur arujikil ledonggor dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nalo aku rata takadewa aku cerita kumbita tuum pakire ringa cerita al-Qur'an. Ntarulara lakarun akiwati wa dilipar uku masar salakan nangge laku-laku mbata titim naman peti-peti umana istana permadani tonda ketini tahta matahu masih hias ra'akain masa. Anggap Nabi Musa korun ntaruara muna dipirwira masar salakam mangge laku-laku mbata titim menuntu peti-peti dan tahun-tahun jatuh syukur di arujikim seke Nabi Musa. Alcang beke bal karun karun Musa ngel karun nahum boto kay manggari hasil sepaku senggere sadulo ete nana esmboto di edan kay puk kang gihir kang gama namboto kurkanahan muna suntikan nahu ngel karun kay sombor angkol karun lantaran taruaran dan perumah Allah Subhanahu wa taala kay waran izin kalonda lalokan ujur hukum Allah kalonda dari rumah Allah Subhanahu wa taala bay lalokan hukum cimi na di dana mamangor haka ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada mendai dong mimi oi palal korun ake mimi di dana mango ake pala ipisi mecir ca umdai tantaruara ya watirupata lengar iwa watirupata do di komperpei watirupata mcihim cara yang penting o cinta ruara ya bahkan halal haram hantam yang penting o cinta ruara ma'asyiral muslimin sama-sama desertasa bahkan pada hari kiamat nanti di ainain kiamat mai ntaruara laswarin toki gemad dalam ditaruh kaso akan berubah menjadi ular yang sangat besar di melilit di makee di mahere na surumbu madal ditaruh kaso dengan berkata terus menerus tanpa henti nahu akin taruara laswarin toki kay mayu ngamorim di bawah dunia pajaruma ya ndede kepala renta basawa akin sebagai wujud ntaruara dai tahu ngamorim di bawah dunia laswarin toki kay tadi lengar iwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Simbol makatologay na ederu jari tengah. Simbol bagi ulama. Ulama berada di mana-mana dan tidak kemana-mana. Ulama kewara dayuhan. Ulama ederu pewaris tim katarwar orang. Pewaris para nabi mawatin tahu ke nabi. Kira di ke nabi na ulama. Ulama nareceh kariu ku kelampa amar ma'ruf. Natapar mungkik di lamparawi nahi mungkar nambay ku semboyan kay sembayar. Maka madali tado kaso mga morid na wahara sardanam na di wahad daung boto rindi fikir kananong kembali kepada ulama yang caur panggam kembali kepada ulama ya susar daruram kembali kepada ulama rindin tandam rindi fikir kananong ngajo kempajon wati pengawa wati pucau ta sembayar ngajur ngajo Qur'an mari kita kembali kepada ulama dalam arti kembali kepada Al-Qur'anul Karim karena pada kain ulama sekali wali nambai kutuntunan berupa ngahi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamaksabtum bihima kitabullah wa sunnatar rasulah. Wara kedua-dua baldong gondai lawi benahu memade di rubung gondoh memidi itu sebuah karawa di mengaji yang merubum lau sunar hadis di kesempurnam sahada akil nanti keciap ulama di karombor kantiri di katahukan daula dan arwasa ma'asyiral muslimin sama-sama desemtase
sering mada sampaikan, maka madal itadaw kasos kaliwali madam ko boy wali wara singa ngoran caur pangga susar darura rindu fikir kanano madal itadaw kaso kembali kepada Al-Quranul Karim, kembali kepada tuntunan agama Allah, kembali dinami rumah Allah Subhanahu wa taala, ay kembali dinomo bunay kembali dinomo ay biya akemaro na sidi sodiana au nifimana 1274 ya na elalo babanta banete buntu ya padahal buntu watilo bantu. Jadi ma'asyiral muslimin sama-sama dosen tasay kembali kepada Al-Quranul Karim. Karena sa poda-poda yung karoake edero pedoman mori madali tado kaso di macenggan antaran ihal ang tao bahkan petunjuk kebenaran yang menuju keridhaan dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Quran juga biasa ainain makenta memberi syafaat di rumah seminan madali tado kaso. Di samping doa anak yang soleh dan soleha, ya pahala baca dari Qur'an, pahala ngajir-ngajar dari Qur'an akan terus mengalir walaupun dari wa lampa ulu sa tandor dari rumah Allah. Kone esewawa dunia go or kapatu bohat dong toi au diruun dong dalwa Qur'an doho ta'ala kate ejan ko iwa wara siruun kato kain pero dewati maja adem kato do pero kone beigen tinggal beli ke sendera senga adem. Palaloa de kandai Qur'an insyaallah derajat dan kemuliaan nahantar ka desa brahma Allah Subhanahu wa taala tahaw namon di dunia ke cewin-cewin pias ainain makinto mawali ang purongga pala kembotohin terutama anar totoo indaita zaman ake so di mana wa Allah ngaji iya wakti pa di patah huruf hijaya wa iya watiraw di aw paloa mana rawa India paloa ya kau dekam rawa India keroncong gandut nawi disumpu wiwin pala kau dekam minimal patah huruf hijayar 1 di antara 1000 bagaimana ya kita bisa mewujudkan generasi Rabbani, generasi Qur'ani dan generasi Islami kalau generasi daita taju kempajon bunuh kempaja ma'asyiral muslimin bersama-sama disentasan. Amar ampu inar wa'i cinar wangi bersama-sama disentasan dan insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Negara India boleh bangga dengan Taj Mahalnya, Cina boleh bangga dengan tembok raksasanya, Italia boleh bangga dengan menara pisanya. Kita sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kita harus bangga dengan Al-Quranul Karim. Qur'an jangan dijadikan sebagai hiasan lemari, jangan dijadikan sebagai simbol-simbol keislaman. Al-Walid madadahan Londoni kadauger tuta coin musti Qur'an sebuah. Pala cumpukan wa simpernika ay nonton dibaca ay nonton diamalkan segala isinya. Konek plastik ya Kolombo dawatin loke ma'asyiral muslimin sama-sama desentasa. Ya, dikagagan pakai mengarang tuta coy Qur'an sebuah padahal tidak pernah disentuh dan dibaca di dalam kehidupan sehari-hari ma'asyiral muslimin sama-sama desentasa. Padahal rumah Allah Subhanahu wa taala wa wa ma tasqutu min warakatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ard wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Sa awan maraangi malewun sa esen wakon segini isi horon sa lalaro dal mo kay baraa dana membaca di may kay mbochu dana mamango dawara kay semangat saraan edewek tinday sudu nawa menarbaya di hidi masudua nawa unsa saraa ate sebuah Qur'an tirwara diragu kay madalabi tado kaso esen mangemo wahan malampa awan marama tercantum terangkum di dalam 30 juz 114 surah 6666 ayat. Inilah pedoman mori madali tado kaso ma'asyiral muslimin sama-sama disentasan. Amar ampu inar wa'i cinar wangi sama-sama disentasan. Simbol maka upagay na ederu kangge, simbol bagi generasi muda anar totoo madali tado kaso. Melalui pelaksanaan atau acara sunarung dosoake tentunya sekali-kali kita mengharapkan terwujudnya generasi Rabbani, generasi Islami dan generasi Qur'ani, generasi meraso, generasi muda mentau modal di mori made, generasi dim kakigir kempende kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah simbol generasi muda, yakni simbol yang keempat. Bagaimana cara supaya bisa terwujud generasi seperti yang diharapkan? Ya, doa dari Adam sanai-nai edaru bahwa naita tarahur kemau ke rumah Allah Subhanahu wa taala warato ina keturunan madalita do kaso menjadi cahaya mata bahkan menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Generasi muda kalau kita bayangkan di tiar tanda si madalita do kaso terutama generasi muda zaman now jauh dari harapan madalita do kaso sebab au generasi zaman now nomor agama
generasi zaman now wardo ya ngajir Qur'an. Generasi zaman now tawa orang poy eda mori watin tahu na adab maasiral muslimin sama-sama disertasi. Maka lewat pelaksanaan acara sunar dosuake sekali-wali mudah-mudahan daita mampu mewujudkan generasi yang soleh dan soleha. Lewat kesempatan ake waraku upadol pemuda di bay contoh ke mada. Pemuda masaramban lahina bahukum rimba etem paranda di kewadu saraan sarumbu eteru lamaling kundang madurhaka di inakandu. Lamaling kundang ake wa untoi lawan merantau wa umbato pitin inan tiru caon pata inan tiru patawean bamaja aden diwei maja aden diwei mentikar gaga maja aden diwei mentaruara inan marangganan inan markanaen inan markatau ti cao pata bal maling kundang dan berdoa lalu kay ina ake langsung diijabah langsung cambe belum Allah subhanahu wa ta'ala londo lalu hukum rimba dadi kewatu saraan sarumbu. Buna generasi anar tato inday saat ake nawa urwara generasi daita saat ake sebagai maling kundang zaman now. Maling kundang modern maasirul muslimin sama-sama beserta saya. Tatia batum madalang bitaro kaso. Wati sintaw na ilmu agama, wati sintaw na kasih ada tatia batu lalu ba. Wara ana masari dong tua ay nanuntun bay mamoto kone oha sa pao oya oy sa dutu na de konen day na nabudo be wa gusto nga made. Ya kadatar kadai wow bahkan wararahin madahu diwai wararahin madahu dirahi ya lantaran ya timbul atau munculnya ya generasi ataupun maling kundang zaman now. Pemuda makadua ederu pemuda mi ihasudau ederu lakanaan maka ihan iu watimbay sana diru baaman na binu malretse kasimpa na batu di sampa mbay na deri raite kandoro watiko tambarin chumpu kay orombere. Anay gay na binu may na batu di kaparlopil na minahuwa kay anay kasimpa kasi adaruma salamat na hulgomi ang chamba kay balkanaan elawar itabay madokorete kampodoro mbay na deri raite kandoro watiko tambarin chumpu kay orombere chiru din para madenimin din berenay. Pemuda makatolu adaru pemuda meleping gahir tala malpu empae meleping gahir sumpuun sampai ndaarun cuun meleping aman cawan ederu la habil maipiheba la ula kobil maipitakabur malsasaatil koronggan suu malsaaritil koronggan oro dawararu mainga edem parjua hade kenangi. Pemuda makaupa ederu pemuda tahoipi yang menjadi harapan dan doa madalitan hokaso ederu Nabi Ismail mantau ade merasor mo'o be bukti rasor mo'on ade Nabi Ismail latampu ay to intanaong jujur toa lalawa apeso kapadan pasir watiwara au ditende ada sora matandus wa umparma ay tahor kau na luar di kakai dular bali lalo aman Nabi Ibrahim madodorwaho au dadorwaho Nabi Ibrahim naraho ko waon dismbelewi maasiral muslimin sama-sama diserta saya. Falamma balaga ma'ahu saya ketika Nabi Ismail ada na ay tahor kau na luar di kakai dular bali lalo aman Nabi Ibrahim madodorwaho qala ya bunayya ana mechinahu masugini wakia ngay Nabi Ibrahim inni ara fil manam akas ngadin nahu anay waral nifiku nga marunefak nahu waral edak palatipul bay ke ade ngomi dikaw sembele chili kay sebuah cila anni azbahu ka fanzur maza tara basupo eden anay kananor fiki japum ngomi muwa usir fiki may takatahukum faka. Ay cambakad Nabi Ismail qala ya abati wahai abaku yang terhormat af'al ma tu'maru takrawi pabay ngira edo tenggo kay badan matimbalim buak madadim dong gonday kumbi edero mal perintah day na rumah satajiduni insyaallah minas sabirin insyaallah abay murumpar eda ko diwadaw suudu murumpa ko mada ada sebuah model daw masabar dimda di lengar sobak cambakad Nabi Ismail alaihi salam. Lantas bunda generasi muda na ito sa atake Ismail masa kini ay nanuntong rahawewo on disbelewi kone kakay di kumpe sandader kakumpa kakay cobaan na ito tis ufa kem pitis ribu tingawan ya awali po anay wara capil di kiday mga tolo kailang de inay madaw nga charong tandang sinetroni madaw nga charong tandang paabagi jadi macam-macam ya model generasi muda na ito sa atake maka sering juga mada sampaikan terutama anak totoo na ito yang di dalam masa sekolah magungawara di bangko sekolah mukaw ku sekolah narewo kikolo mukaw ku tanaon fiki kudoneen happy kecesalahape. Jadi awali pakai sekolah daring dan tengke kone derin ma'asyiral muslimin sama-sama deserentasay pala ilmu wa tirubay laurmay. Ya zaman mata dorong toy na tampu bolong dorong tukida kanday dua lampa ini kilo pido kilo kusanay nay.
Pala alhamdulillah rongga di sekolah. Di zaman akhir losan di uman ko ngong Jupiter Z, ngong Revo Absolute, pala tironggan di sekolah. Ya, jadi ma'asyiral muslimin bersama-sama desenta saya pahu do beda na generasi zaman now lawan generasi zaman dulu. Ya, pala tiara mara bolonduru alhamdulillah. Ya, generasi tahu-tahu jauh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah potret generasi muda madal di Kaso yang senantiasa menjadi harapan dan doa ya bagi kedua orang tuanya. Simbol yang terakhir, Edero Kingi, simbol bagi Dausiwe. Kasih adil Dausiwe na to itu orang mempadiriun. Bagi si harta warisan sencuum pada umumnya selemba. Akin bayi pemata simbol mapaling to Edero Kingi. Palain kabare. Dausiwe ake konento isimbol naman cok na pengaruh. An-nisa o imadul bilad bahwa Dausiwe ederoriin ba negara. Iha si Dausiwe maka negara bangsa dan agama dimiha. Pala tahos Dausiwe insyaallah negara bangsa dan agama dimtaho ma'asyiral muslimin bersama-sama desentase. Pahuna pengaruh Dausiwe tampu ukay pengaruh di Umar Salaja. Lungamorin laurahir aman di Umar Salaja. Ya, bunda tabiar parangi Dausiwe. Desentasan derajat Dausiwe batok ngamputa. Lain na tiyo dari sinci masa mangge adiri mamoson. Lain na tiyo dari pupul kamoncakan pipi. Lain na galor gancho kay kalan gincu. Lain na tandar tiyo kancilon baju pesta. Palantikar gaga desentasan Dausiwe nilai ulug dari carang gahiri elin ya di badai kay tarewa tatio kuru-kuru rawin ma'asyiral muslimin bersama-sama desentasan. Maka Rasulullah hantar ka desengan derajat Dausiwe ay zaman jahiliyah tiaram tahulao wati warahelan don nemba berhala wati waram tabatu rawi nomor boto Dausiwe sentabas mune jana sabu saberne ercaung pahudoara coi. Tiwara coin Dausiwe ay zaman jahiliyah. Nanggana simpara anasiwe langsung dikubur hidup-hidup, dididis mori. Karena itu merupakan satu aib. Londo lalu risalah keislaman lawaab Nabi Muhammad. Hantar kadese lalu ken derajat Dausiwe. Ibu kaulah wanita yang mulia. Derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Dewa orang esay may badol muni. 3 tingkat melebihi dolmune. Ma'asyiral muslimin bersama-sama disentasai. Makanya ibu-ibu mori di Umar Salaja aijan ipiruhure das dularahi di suara edakain baik kebutuhan ken palawaras isiriman baik pucaru serome. Kamboto kan Dausiwe zaman akhir mboto si dularahi na caro lempas serome. Konen dane tohok oy pana dai ya sadia ko hando dindel kai ka. Jadi suara edakain ro unga da malai lalong pati nuntun dai engahi pala moje ita dai kung bilang selingkuh. Ya, pelatihan anak ya alhamdulillah Dausiwe tahu-tahu jauh. Jadi natahas si Dausiwe insyaallah negara bangsa rasardana dai tadim tahu ma'asyiral muslimin sama-sama deserntasai. Maka nawarasin per Dausiwe macau kado olaweki al fitnah wal gibah. Fitnah la bagibah nuntuk iya do lao nuntu rawido. Akke ku dasar dim ka iha na mori do lao danar rasa ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Punya asim pandai ya nuntu tarawih dau makarawi tahun dai percuma ya raka mandai pahala sembeang ngaji keroa umrah haji ngaji ya lamparawi tahun dai tadim borar lao lantaran lamparawi ake. Jadi punya asim pargibah nuntu tarawih dau makarawi tahun dai ta nalau punya sintika hajum caru mangol ka akamompi maafi. Punya aisin pernunto ke ihat daw al fitnah tu asaddu min al qatli bahwa fitnah ede lamparawi dabay ade pahuncawi dabay ni sa may bahadem daw sebuah di pala Dausiwe zaman akhir lain pori Dausiwe raw daw mo neraw ya daw na maurluan nung tuwangi ya dohon di Salaja dohon di Mbonga dohon di Emperan Uma di Wawo Sarangge asa lampanday nirima lampanday nuntok ihalenga sa aslahudu ya Dausiwe ngatewali akewali daw mo neraw na maur satu sama ma'asyiral muslimin sama-sama desentasay sadar atau tidak sadar ndai tawa uradonggo lao kalau pahala laraka di daw lununtub madalaw bitado kaso bahkan dosa daw lununtu na may diru uba surumbu madal itado kaso ndede gawari wongen hukum dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah basupu edena inar aman cawa balmada tampu utoi tanao pusiwe majujur toa tanao salahan pusiwe masoleha batu puhujan babal Siti Hajar ay nawaratuna batu pu era akartini di zaman aki ay nanuntun batong Siti Hajar ay batong Fatimah Zahra ay nanuntun batong mala era akartini ay nanuntun Dausiwe na udukang perluan mo pangahanday de nahong pagwam ito tampakito
Ya, jadi botok ngampu ta, bahkan nonton larahin di Umar Salaja cakarokas laho, losa isi madang henrada bola sente. Nanti wara coin rahir ama di Umar Salaja, nauzubillah summa nauzubillah. Padahal ngai Nabi, payuara sebuah perintah rumah, maka nembah sesama manusia. Maka yang pertama kali yang akan aku perintahkan adalah wei menembah kepada rahim atau suami istri menyembah kepada suaminya. Dede palanggahi Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Baik mada dan sebagai penutup nuntul mada yang ngadiake. Mada matutup kai sebuah cerita dan spesial dari ulah saya mada atau senior mada kepala desa Wawanduru. Jadi waraku cerita sebagai penutup cerita dosiwe. Wara sebuah ilmuwan Amerika. Baca kay besiya risalah keislaman na edaku an-nisa'u imadul bilad dosiwe akiriin manegara. Porta ja sehingga konsep Islam dan nahu akan buktikan ngai ilmuwan Amerika. Di pramai besiya adakah satu penelitian. Cola lalu kay sebuah dosiwe menjawab nahu din cola menggumi kay 10 juta misalnya. Di di kelamparawi madang hayan dosiwe. Nahum bain piti 10 juta wau de ronda ja penggumi. Ya, telanjang bulat tanpa sehelai benang pun. Wa uronda med lauki di jab aribuhan cai ngai ilmuwan Amerika. Akhirnya kelamparawi ke betul si wede ronda tanpa sehelai benang pun telanjang bulat lauki di lalu kepsia ke perempatan jalan. Au mendadi daru dan candaru dinci la pencora angin benhu oto sepeda ronda dan babau din cora ke angin karena poi mediro daru bal edan dua doro. Waktu bal kiri kanan bal edan doi siwem dawara au kani. Depai dol monem kidiro honggon po apam tawinte. Au ngai ilmuwan Amerika poda palai aki bukti terkecil bahwa dosiwe kena pengaruh. Akhirnya ilmuwan Amerika mengikrarkan 2 kalimat syahadat masuk ke dalam Islam. Cerita maka dua ngai nak kena dirub dosiwe aki dirub domone. Ya, berarti perlu disodip madan rasa dai kan. Mara ko dong kondenta wei. Ya, jadi dong kandenta wei pertama mengaral Fatimah, wei kedua mengaral Hasanah. Lau haji ke sia, lau wei pertama mengaral Fatimah. Au doa setan do Baitullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar gei kanari bawei inti kompe. Ya. Doa kali kain sekali. Dewati roa una taha de kimi nerima nerapak gitu pagan paurai. Diba bau ditopa ng pahunaw kay jar baway ito mangaral hasanah ipihin caw kay ngaral hasanah nahuwa ito ang mangaral Fatimal may lao makiwati pepera denggiran dede sinaho di ma rungkam doa ge Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Fatimah wa qina adzabannar wa terserah among dua ge naasiran muslimin sama-sama desentasa nggak ada cerita beda imat dan motok ngampun Amar ampu inarwain cinarwain sama-sama dosertasa dan insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Punya sentikan nain mutim tahaja semata nggih pawarangan to dimai kay bangantu punya sentikan narun cai metuwang incau-cau nggih pawara sumpun direkata kesimpa elirikan tea madawati dim kantoi sandake wa pa ilmu agama diwa tawali pumai mo kate agama kumbi ilmu larakam dim tabi yamrukum warasim cara tajuak ngampun core warasim dangampil madam raho kangampu warasim grogi ain wa akalosa di peruga ain wa akalosa dim di berita lisan Natambantona ceramah singkat ayat ngadia ke dengan ucapan ilal liqa'i syukran katsira wal afa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal hadi ila sabilir rasyad wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.